Abantu benshi bishyura amatike ngo bajye kure umukino wa ruhago, abenshi baba biteze yuko ibyishimo bari bikure muri passe, tackle, amashoti, amacengwa n'igitego kiri butsindwe. Nyamara hari abakinnyi benshi bamaze gusobanukirwa yuko ibyo bidahagije mu kunezeza abafana babo, ahubwo banongeramo mu buryo bw'ubugeni mu kwishimira intsinzi y'igitego cyabo. Niyo mpamvu muri iki kiganiro tugiye kureba celebration zitangaje zabayeho mu mateka y'isi, zimwe ushaka gukeka yuko ari nk'ubusazi cyangwa se akabari filime mbarankuru. Iki kiganiro kitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, njyewe kibagezaho nitwa Nsengiyumva Olivier. Nishimiye cyane kubaha ikaze. Celebration ya mbere ni celebration y'umukinnyi witwa Jacopo Violani wakiniraga ikipe yo mu Butaliyani yitwa Real Terme. Mu mukino wahuje Real Terme n'ikipe yitwa Ponticelli, Jacopo Violani yatsinze igitego, ubundi nyuma yo gutsinda yerekeza aho abakinnyi b'abasimbura bicara, akubita umutwe ku ruhande rwa dogouti, ari naho hahanda abasimbura bicara, ubundi cya gishashi kiracika. Mu kugaruka mu kibuga ngakomeza umukino, yasanze mu biganza by'umusifuzi hari ikarita itukura yari yamaze kwandika ku mazina ye. Nguko celebration ya Jacopo Violani idasanzwe yamuherekeje mu rugendo rwo gusohoka mu kibuga. Celebration ya kabiri, celebration ya Edmilson Ferreira wakinaga ikipe muri Brazil yitwa Atletico Mineiro. Mu mukino wahuje ikipe yitwa Atletico Mineiro n'ikipe yitwa America mu mwaka w'1998 habonetsemo ibintu abafana batari biteze kubona, ubwo Edmilson Ferreira yabonaga igitego akiboneye ikipe yitwa Atletico Mineiro nyuma yo kunyeganyeza inshundura za Amerika. Ntabwo bizwi neza niba ikabutura yari yambaye yari ifite umufuka imbere, gusa ikizwi neza nuko nyuma yo gutsinda igitego yahise akura karoti imbere mu ikabutura, ubundi atangira kuyihekenya ayihekenye mu maso y'abafana. Kuva icyo gihe Edmilson Ferreira yahise ahimbwa izina ry'akabyiniro ryitwa Edmilson Cenoura. Mu Kiportugeze Cenoura bisobanura karoti. Celebration ya gatatu, celebration ya Mario Giroviski wakiniraga ikipe yitwa Muangthong United ibarizwa muri shampiyona yo muri Thailand izwi nka Thai Premier League. Ubwo ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2013 umunyamasedoni Mario Giroviski yatsindaga igitego, yatangaje abafana muri celebration ye yiswe No Paint Celebration. Bitandukanye n'ibyari bimenyerewe kabenshi mu bakinnyi batsinze igitego runaka bakura mu mupira igihe baserebura, Mario Giroviski we yakuyemo ikabutura ayambara mu mutwe imbere y'abafana. Abafana barushijeho kuryoherwa ubwo yasereburaga muri ubu buryo, gusa umusifuzi we ntibyamunejeje kuko yahise amuha ikarita y'umuhondo. Kubw'amahirwe make ya Mario Giroviski yari yahawe ikarita y'umuhondo umukino ugitangira, ku buryo yaje ari ikarita ya kabiri imuhesha amahirwe yo kwita asohoka mu kibuga. Nguko Mario Giroviski yakuwe mu kibuga azira guserebura mu buryo budasanzwe. Celebration ya kane, celebration y'ikipe yitwa Stijanan yiswe Human Bicycle Celebration. Nyuma yo gutsinda igitego, abakinnyi b'ikipe ba Stijanan birundira ahantu hamwe, ubundi bagakora igisa nk'ishusho y'igare, aho umwe muri bo yurira akamera nk'utwaye igare by'umwihariko watsinze igitego. No muri uyu mukino niko byagenze ubwo Thorivaldur Anarsson yatsindaga igitego. Celebration ya gatanu, mu mukino wahuje ikipe ya Real Sociedad n'ikipe ya Deportivo de la Coruna wabaye ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2010, umukinnyi wakiniraga Real Sociedad muri icyo gihe Antoine Griezmann yakoze ibintu bidasanzwe abikoreye imbere y'amaso y'abafana nyuma yo gutsinda igitego cya kabiri agitsindiye ikipe ya Real Sociedad. Mu byishimo byinshi Antoine Griezmann yasohotse mu kibuga, abakinnyi bagenzi baramukurikira, niko kwinjira mu modoka y'abaterankunga yari iparitse aho. Ubundi nyuma y'uko abakinnyi bageze aho ngaho bamaze kuzura imyanya yose y'iyo modoka, Antoine Griezmann wari kuri vola atangira kuvuza amahoni. Indi celebration twakwita inyongezo itangaje ni celebration yitiriwe Logan Paul. Uyu akaba ari umukinnyi wa catch wamaze kubaka izina rikomeye cyane. Kimwe mu bintu binezeza cyane abafana ni ukubona iyi celebration y'agatangaza mu kibuga cya ruhago. Ariko so urabona ari igihe celebration itangaje kurusha izindi muri izi tumaze kubona. Wisiga urupapuro rwa comment ruho ubusa kubera yuko igitekerezo cyawe ari ingenzi. Ndabashimiye mwese mwemeye kubana natwe muri iki kiganiro, mbabwira ko iki kiganiro cyitwa Isoko y'Ubuvumbuzi. Nitwa Nsengiyumva Olivier, reka tuzakomeza ubutaha.